puke Liana hi puke lal hela le lai chungi te inkara kumsa khazakwa somnga pathum khan alo pianga pol le thleng sum suya le kha azira pol nga azir kumsa khazakwa somsari pakhata cheng khan pu SR wala mission veng ina omin aizol lama le kha azir chwaka government aizol college achingin BA azawa hemi hnu hian ni hu hnuaya LLB azole a nehu hnuaya hian apumpuya pahni na ani nge March nile sa khazakwa somriat pakhat khan je vanlel ruate Republic venga mi nen in nein fa pali fa pa pathum le mechia pakhat anneya tu pariat anei to bo high school azo himin dar lungkhwa a middle school a mi ai athoka he anna thoma sakberani he mi nu hian veng luya middle school zirtir tu na athok le a tin home guard officer LDC na te planning department waya assistant na te athok bo July ni som pakha sa khazwa somya pathum khan Mizoram Judicial Service noya ludin magistrate na athok chana tin kumsa he pasari thleng khan lian ting puya law college tuna aizol law college ni ta hian athok to bo na jishang shang alo chel to te chu Judicial Officer to August Niria Sakha Sakwa Somria Pakwa a Under Secretary Law and Judicial July ni som pakha Sakha Sakwa Somkwa Parok ADMJ March Nirok Sakha Sakwa Somkwa Pariat Additional District and Session Judge October ni som pathum sangni pariat District and Session Judge April ni som thum sangni som pathum Presiding Officer MSCT March ni thum sangni som pali MSCT Hwaya Presiding Officer na hi December ni somthum pakasa ni sompakwa thleng thokin hemini hian supernation pension in acholta ane twalu pa KL lian he United Pentecostal Church of Northeast India Koshana omni in tuikwal UPC Koshan khaiding tu berni in Koshan asarwak lai ber po mai takalo twam hlom chin ane Koshan tan engma ui ane ngai lo miril rusaw le in hong tak ani a twal chung Koshan ten a in he in khom na tan kumsom ni chuang an mang nge pathian chi mi le tharau mi dik takani a pathian fakle choi moi ngai na mi takni in adam phot chuan in khom le zai khom a chul ngai lo tin in khom kala tlai ngai lawa athleng masaber pola chingin khwang lo wa masatu ani fo chen tin crusade le choi moi na program a de speaker tora so mani fo bok thu asai re ngai lawa thil ni na tak chiang takle toy fel takasai chen ani Koshan in khom na asak chin sing a hladu ber sing ami chu lalpa sum kangai ne pa ti hla hi ane ni na chel lawa rom bol nuam te mi midang te ni na kya na dom kang tu ni thlang jok chin ane midang te poi sei tu le anril ru hliam tu ni adu ngai lo thei lawa twal chung Koshan ni na alo chel to de chu Sunday school je te to sa khas kwa som kwa pathuma chenga sa ni som ni Secretary Charge Board Committee Treasurer Twal Chung Building Committee, Treasurer Bial Sunday School Department, Secretary Twal Chung Mission Department, Twalupa KL Lian UPC Koshan Huang Pona po to say to resom lo takani, KGP le GKP program at the po to say to resom and a fauchin. At to say a midang to chatlo na emo, say sel na to emo shat to na ngai lo. But yan ring tatle G tat me ane. Puke Lian he mitlom ngai tak ani angin khotlang rombol nila ma po mi in mang tak ani a YMSY to na te po alo chel to a adam phot chuan tuikwal north lama chau ni lavin tuikwal south lama po khohar in akal nge chen tin veng chen om hnaya te po kal chang ane fo mi har sa jok chen om hnaya om te champui po a she ngai lo a thom no hak lai le thar te po mamo jok nia a sha te chu ape mai chen champui ngaya omte champui empe reng china mire theite digna le chamwo hum hal du thlat mi ane ram siam chatna turla ma po thosiak mangana sataka thok china ni zoram chan mo bok nia asia te chu hwai sen tekin chanchim bushang shanga aziak lang mai chen
Mizo mi puitan kan dik na le chan vo kan sha the nan dan lam thil po aziak fo bok tin sarkar na shang a tho na a ram mangai na rel rupu chungin dik le rin takin a thok chen milung leng the tak ani zia athuzia ka te alantir fo bok Mizo te zinga re ek tlang tilar tu ber ani a thla eng ta nei thlat chen ani bok thuziak thiam tak ani awangin high school azir lai te po in thuziak in ti siak na loman pakhat na alo la to china a thuziak te awangin lelte award po voi dwai lo alo dong to bok tin sarkar narin takle dik taka tho china wangin choi moi na po alo dong nwal to ani puke elian hi dik na ngai na mi ani a ana tho na lama po da na nga dik taka ro rel du mi ani awangin dan lo anga omte chu eng ang mi po ni se tuma athlar sang ngai lo tin a thei phot chuan mi ri theile chan hai zo ka omte chan pui in pe reng mi ani heti rwal hian mi dik lo le mi chapo te hi angai thei lo hle chin mi in ngai tlom takle mi thil phal tak ani boka fiam thu du ang reng tak chian te han fiam vel po nuam te mi tak ani chum khat po ADMJ lungleya an poslim khan MZP YMA le police lam khan dan lavalu tro an dap chwaka tu khat chu lunglei police station achang hian constable pakhat hian man mo devina uma le khapoi mo anei le nei lo te azota engma ani silawa constable chuan amanta a police station lama chuan engma seilavin ani po chuan azui ve ta nak naka police station chunga anor luta an han lut chu SDPO le OC te kha khong em mayin an loading tau mai salute an lo pe constable hoi hai tungi an salute ti shechiang tura hnunglam an en chu ami man khan salute alo chang zel alo nia angai chalo an han in zot chiang chu OC pon aman mai phak lo ADMJ lungle alo man lo ni in ngatinge se ve ngal mai lo an han ti chuan poke en lian chuan ke ma po khan barma mi lu tru ang kha ka in TV a khatia ti tak ro rawa ka fiam cha ka zui ni kha ati ane eng ni na le din mun po chang se chapo puinan eng ma amang ngai lo tin ma ni nei le tho chho ba ka khosadu ngai lo ani a kong eng ke ma arin om hle o na awanga diklo taka thil ti ai chuan mamo ti tle ma khosak thlang chin sok ani ei ruk na le du am na hi ahwa a adu lo zia po alantir fo chen mi tai ma le mani na atui mi ani a eng na po ni se adam pho chan tho she ane ngai lo tin midang te phut ran chunga thil te chen ani ngai lo ama hi sak sum le in thlashung tak ani bok anun kai shwai tu ta bible chang avon tlat chu tang ka sum ngai na thi swal tin reng bulani temothe a thon khat bung ruk chang som he ane pathian thu in sum tam tak ai ming chathi than zok turani thu fing te bung som ne pa ne chang khat the anun pum puya atakin apong chhuaka alantir ane puke el lian he mizo pa takle mitwar chel takani a natna ane po soi zen ngai lo dam lo le na tak chung po in khom le office kal chul ngai lo mi ane cancer wanga chal puak na tak ane chang po in tiang hol chungin office akai tho chen thi ngama anat po in ka cha e titlat chen mi ani a adam lo le nat po in mizo pa patlom ngai tak ani zia alantir fo chen kum sang ni khan cancer ani ti mu chwa ani a heti hun lai han gahati lama doctor te seidan chuan third stage ani to bok ma se arin pathian ve na chengin a cancer hian ati boilu tuklo chemotherapy voi khat alamana abak ero ala chun som talaw kum sang ni paria thleng khan engam changin akapale asak noya te chal puak angin om chena he mi hnu lama ero a om talaw ama ero chu thoha ero ane na satial tial thung ama hi mitwar chel takani awangin damdo in lo lo sham adu chen thoha bak in social ane lo lain kum sang ni som pokwa kum tir lama chang khan adarna ti chang aneya tin april tha vela changa apum lam a social chu ulcer shik nei ani ti shia tani a pumpui dam doite pe ka enkol ani chau mek lain me sang ni som pokwa tha achang khan akong vela na ani chau boka akong na hian swalam apan se lawangin juni ni kum sang ni som pokwa a pathian ni choma in khom ban don na lel chung chai na chu ding chungin a sei chuak zo tangang lawa in khom bana din thara Ebenezer hospital a kalpui ngal ani
Ebenezer Hospital a hian a thling an test atangin cancer mu ania tin a real lama infection mu ani bok Ebenezer atanga achwa nu hian care hospital dorpuya revaklo en kolle ania Cancer Hospital zema boka kumsang ni sompakwa November thlah khan radiotherapy laktir ni in City Hospital kol thehuana achul huna pianga admit din en kol chun zombok ani ahun nu nung lama ero in lama en kol thana wangin home nurse ti roi bukin in lama the ang tok en kolani a juni somni panga sang ni somni achang khan zwal lampanin thi alwakin a eboka tin thoha ane tel boka wangin June thlah achang khan oxygen pek de reng ani a thoha hi July ni thum chawmalama chang khan aron zwal ta viau maya zia omlam apan the ta meu lawa thoha le cancer nat ne hian abo ne tak ma wangin taksa in tlin televin July ni ruksa ni somni chnu dar thum khan thole na chale zwal nga ka lalpa ne na atharau chol ha dam torin min local santri ani Buke Liana, Mizo de Tan Chuan, Kanle Arsi lian, Alam Her Liam Ta, Afahan ui Fong Fong Tak Mirin Dik na Chan Tlat Mele, Ukil de Timing Chato, Melim Tak Pureng Chen, Atuziak de Chiaran Wamin, Tuchale, Aduna Sirtur Min Van Mutia Tam Mase Dam na Fam Kimin, Lalpa Ang Chung Atling the Sea, He Kufel Ayan Wam Sok Van Hunwa Batsuan. Lim na fam kimin an leng vel to chu nuam afati don akalsan anu pui fanaw a chote song song lalpan thamwa zel se ai o to lalpan min pile nge se kan ram le nam tan hian a hun roke afahan saw ton tak